ngai. O fe me mo yo fisiki. O fe ka o o ya fe ko ngai mai ko ngai fisidi wai. Pe fora la fia fingi le na ka ko kan mo ska sim ka poesia sa ko ila ngainga. Ya vai ku spo yo ko ikumu ako ko me ka ranga sa. Ya ke la ngeli sia sa la e wai fa upunga fo fe mai o le mata itu o le pe mo musu la ka upunga o Agasala upunga mo ipu mo o le ai si upunga sa o nga pe o nga fa la nga de pe fa pe o le ka me kimia man ko la fionga de ri na pe na ko nga me fa penga la de fia fingi wa pe o le singa pe sa o so e de tulanga fo e ka ko por kana me ma me usa ngo ya pastor like we're trying to defend that truth. That's true. So in a sense for ile on se but really we don't need to waste our time to defend that truth. Truth is like you don't need to defend the lion. You don't need to just let it loose and it will do its thing. But the thing is nga pasta onga ua filongia ua pe ka fai ka fo il tusi angaluenga o Peteru lo kalangoa I Mataafa ioi a faifi au poto ina tono le ekalesia ole fafanga ia maleo so le patela ka ko leonga illa fuma moele to matatu le to defend the pasture le fafanga ia onge ia ai kaulava ole va mua ole ai ma mo il va mua ia mangisime o nga so no okay so I think ma dia do sa no masau la ku pasi pe masau pa por eso no ngona wa ku alu loa mane se fa vai po le meu I wo lengi kwa o yo wa alu ya kwa pa o kere me ako na wa altara ha wa ka ari be ka ka fi wa alte po alu ma lo sia ai lo ya lai na ya me nga ka mai ka wa pe wa ku le me anu la ko so so kiki vo ku ya unga wa velis besi alpo pare ko mo ni ka ko yo ki pe vai ma fo pe ka va ya ko ai foi mo kala pe ka mai fa ya ale nei ya fiafi ya la se ka ko ka no la le mar Kerisiano menang sala Kerisiano menang sala ya la maka fiesi fa pe ma pe ngo fa ya ko kasi fo ngi yo ka upu yang sala wo kasi ngi yo ko kiki ha ko ku spa ya ke le scriptures e kana ngo menya ya sia sala ngo fo ipe ya ngani fiafi podase ma ko Talanoa le Uso in vana le o Kerisiano menang sala ya la ko le fisidi de ngani o le ale winga o le fa opunga dia sa o tonga mai le ang sala ya ko se si ku funga de lo ngai tidi ko yang sala ya ku nga lo sa roko ya la se manato le ni ya fi ku sai fu ka ko va solo ma con ka ya ko mas ko le la se manato fo le fi ta Talanoa le vai Iwa le ngo ka mai wa ma kan ko ka ngo no si dia la ka ma kan ko muy ya of sila pasta sa tonga mai le Agasala le mea la le nga fo le mai sa le sa loto ya le sa loto ya wa le talana tu spa ya me foi mo e ona awea pe la vele ma fo tato o la tu me ka ku spa ia wa Agasala tangata ma ole ile vi inga e po le ole mamalu ole tua
o ke fia va ai le kalanga a Solomona le fai le Proverbs nga los fulu fai pe va mai o ai e se fa apea ua o fa mama ina lo loto o te a o ma wang sala o le fisili it's a rhetorical question o le tali ele ai ma se e koporinga me e ta uai ma lelei lo tato va ai la fisili la le o fisili pe fa pe fe oi sa lo tonga mai le sala la le wingo nga me o sa lo tonga mai le sala luna winga sa polonga le sala sa pule le sala ya tato no ngala el oto e pule le sala kemingi o sa lo to tato mai le sala e kusai man I'm looking at Romans 6 le Romaeonos fulfitu ngai ia upola apostol fapia ia faafetai i le atua e ui lava ina fai o tō ma au auna ale anga sala. Lo inga na peo ngā whaangau mai ia ele la fonga le sa o tonga mai le anga sala. Whamero la ia. A ua o tō ngā wai nei ma le loto i le whaa o au. O le mata upuna tu ina atu i a te o tō. O inga e fōlinga merkalanga ngā wai pole ustai ma le loto i le tala le lei. If I paraphrase wala fe mai o le mata upuna tu ina atu i a te o tō. O tu ina atu o Paulo ma la apostolo na la unga ma folfola ma avil tala le i Kerisiano nei o le ala fe mai a Paulo e whaftai le atua o ngai e ui lava ina whai o tō ma au na ale Agasala kusara o le unga le fōlinga mai le ele sound o whasa mova mai e ui lava ina whai o tō ma au na le Agasala fōlinga mai o lae fai ngai o lae o lai le Agasala ai le ole mea ngā le iai le kua e kuspa ia i le ngā kuspa ia o lae talanoa i mea ua umanga na tupu you were slaves da whaapalangi a uia i le whaelinga mai you were slaves longa inga o lae talanoa i le o langa na ola ai le keimi kua ngai mankua le karangoa Paulo Kerisiano i o le alafa mai ua whaasa alo toina o tō ma le Agasala mai e ui lava nko ola i le Agasala I paraphrase e ui lava na polonga o tō i le Agasala whamailo na ia lea a ua o tō ngā wai nei o le keimi kua ngai ngā polonga le Agasala au ngai o lewa uskai o lewa ngā wai ma le loto i le mata upuna tu ina atu i a te o tō melo la fai pos fuma le valu ua tu usau noa foi o tō nongo inga ua whaasa o loto ina o tō again il kuspa ia il ngang kuspa ia fai mai if I paraphrase ua umon whaasa o loto ina o tō it's done it's history ele me faz esse mesmo que vem o tu usau no ina foi o to nai le Agasala lo inga you already being set free from sin lo inga la o le winga o tala sa o tonga mai le Agasala ele o koe polonga ka ko le Agasala sa tatu polonga la le winga o le kala polonga sa fai e tatou me mana o le Agasala sa fai e tatou alango e fai ma lo si o punga fa nga polonga mai whaftai le atua o nga e ui lava sa whai kako ma au auna o le upunga e au auna but I prefer the word polonga because the Greek is doulos. Doulos means slaves to sin. Yeah, slaves. You used to be slaves to sin. That's what they the translation used to be slaves sa fai o tō ma polonga i le Agasala ai leo koe fai la ka kon polonga i le Agasala ai le ve mai ua whaasa alo toina e tātou o le kwhea kala polo mai a ua fai ma au auna le ami o tonu again that word au auna I prefer the word polonga ua fai tātou ma polonga ale ami o tonu what's that mean we do e fai e tātou le me e ami o tonu fai tātou le me e fina ngalo ai le ami o tonu because o le punga i ngā mai au auna le ami o tonu it's not a concept I would like to personalize that like ngore mea attributed it ya Yesu wa karanga kuspa ia o le ami o tonu longo inga o le koe wheka ko ma polonga ale Agasala o whaita tau ma polonga a Yesu
we say le ami tonu. Either way, it's supposed to be cool and right. Ngo winga la. Ole winga nga ia la kamai e tu sai ma fai upuia nga fai taua oni le Roma lea e ungu ole sa aloto malang sala lungo winga ole toi lalo tato ole amo ole anga sala ma le pule le anga sala ua ele fa pela ele ko lalo le pule le anga sala ma fa ka fe la no alo ese mai lalo le pule le anga sala a sau lalo ole pule ale amioton become slaves to the righteousness. Ele se fulvalunga you have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Yes, that's the Olali translation of NIV. The way tawa voilele wai ka wole etelele mata usili vo yo pasimia ya misela ile melea be fa feona fa so tai ia tala le altus pa ia ngasala tanga to balava wole ile mamalu le tua afa yo nga ole ala mele ka kusa loko mai fai ole fe mai paulo ang sala tanga tau malava. I want to salamole lima sutasi fai upos fululua never mai kavika. Restore to me the joy of my salvation and uphold me with a willing spirit. Ole upu restore no winga nga yeli kai minga le yese mea. And this is when David sent ile kenyo paksepa alela ko faita vika ya ile atua ko fafo mai lo oli le fa ortanga ole winga la ole mele o ke ka fa ya ko ai fo ile fia ole tato sa o tonga le be tautala ye tu spaya ele fa pe o le sa o tonga voile o le ko yang sa lai ka ko o le sa o tonga o le ko ve ile ang sala ma me o i ka ko le fa fanonga ai wa avelo tatu tali tonunga ia ke riso o le na faia le sa o tonga mo tatu le fa mai foi paulo o le ma faia le oki le ma faia se me la vol ngi lo lang o ko fa ke se mai ka ko le lofa o le tu le sa o tonga la le na le sa o konga le ko ma faia i le anga sala mo ka ko vai o le langa ni o nga ka fia mai ka ko le me o umanga ka penga le ku mo tatu you know asili silavo ile mangaia iole ta o ile ole o loktu fo ka ko o Chris Point ka faile le kusia Roma se vai kemi so I came across le afo ile mtau pefitu and I never knew this kele i loa le mele ese ivanga i o mako wo ia eva fonga kala paulo ile mele se io fai ka ko fa Britania pe fai pe fiku sfulfitu e o lava il fai pe lus fulima ai rena o fai ka ko fai pe fai mai so now it is no longer I who do it sin but sin that dwells within me. This is Paul talking. You know in other words from my Paul olea o ke fai le angala you know, for I know that nothing good dwells in me. This is Paul talking. That is in my flesh, for I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. Fai mai Paulo. E iei lo loko e fai le me sao. Ai le se mawhai o ia kea o e mawhai ngwhai. You know? Now if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells within me. This is Paul talking. Fai mai lo Paulo le fai pe le sulfa.
wretched man that I am. Who will deliver me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. Ewe mai Paulo. Onga ole anga sala kupu pe ke o ele ai ama sisi a me mfa ye onga o sa loko mfa ye onga mo sa fa mo nga mo nga ole me mfa ye Keriso. You know, I think ole me fele ka kamfa ko ole reconciling o kala ya kuspa ya ka ko ke anga sala and in fact ka ke anga sala ele ai a sisi o tatou ele anga sala sa fa ile vesilia lesi vaenga le mako loko I fa malo sile sa ole on ka voe sa kalango ole leo ka uai ia kanga ka Kerisiano I Antioka mai leo lesi vaenga fa fesidi we fesidi mai leo are you a part-time Christian or you a full-time Christian ola kulo leo fa ole fesidi leo. If we are honest to ourselves, we are all part-time Christians. Why? We all sing. Ai whawhetai I le lofa o le atua. Male wha o le kanga sao nia Keriso. Lea le ma whai lea koe mwhai le ngasala lea. O ka o fia le wha moe moe wa umanga ia kako o le wha moe. O le langi. No. You know? But wa ke va ya ko fo I isi fo ya me fai mai lunga fo ya kanga o sa pe ya ri kanga ka e umolole ko la ko you know but we look at ourselves we get angry we judge other people you know that's a daily thing for all of us and that's sinning ai le ai se me ka o sanga sala le kiki ma sanga sala la po il fingalo le you sin you know mena dia pe vere ke fa ya ko o le sa o tonga le fa me ku spa ya o le menga fa ya ke wiso ele o ska ko ha mi le ele o ska ko menga fa no why feel ka ko ele am se ka ko ya mi le you know I have kindly quoted from my Paul, wretched man that I am, but thanks be to God. Maro, ma ele manatore na fia le wa atangie me sa tonga ia o le tu mai mo me sa tonga o le mo le sa so ne se mai fi fa ko ma na yin tum ja be on Talanoa mai ho le Efeso le Uso tatu wang sala o ila tu foi o ena family tala dusi o tola foi o ena o ti ya mi leanga ma sala o no winga e fa na me tang sala fa na mun tangata o no tia I leanga sala a pe on tatu Talanoa le fi on ole angale le male alo fatu no le tu olona ole on taupu le ale Efeso le lua le la tango e fai tau fo ingale sai tianga sai tianga ole ang sala mal fa sa o tonga le ilm taupu le tas mai fa ipu mo e o fa ipu tolu ona il sai tianga ole ang sala le o tau mala foi o e na otia mi o le anga manga sala na o tau saba vale ina mo e tusa male tu o le nila rolangi e tusa male tai ali au fai pule le vani manimo o le anganga le olo matuanga lue nei e ua whaalongo ngata o I tātou foi na mi o whaatasi tātou umalava mai la tau wana mua ina ua tātou no nofo I tu ina nau o tātou tino na whaia fo I tātou o mea na loto I le tino a toa male mawhau na whanau mai fo I tātou o le whanau ngā le toa sā whapei o isi a toa fo le whalabela le no tia la lea o le angasala na o le tātou te no tia whai mai lo le whai upo e wha a o le atua ua iai le whaulai o le alofa o lona lava alofa tele mai na ia alofa mai ai tātou
le whaasaolotonga la lea o le mea na whai e le tua o le mea na whai e Iesu i lungo le sa tau le whaasaolotonga le tātou te talanoa e le nei fiafi e leo se mea whai stangata o le mea e whai e le tua to atasi i le o langa o tangata o lono winga e pe tātou te pe whaamangaloina tātou wangsala tātou te nātula angasala lawa langa tātou whanau mai i le angasala ai ole peo te tirolo ma faul me hulele o mea sa tātou whaia ai tātou te li i whaulaina pia tilo wha penga i elma o whaua la taimine tātou te li uto e whaia nā mea ai sea ua tātou malamalama wa whai e lea tua le mea le lei mo tātou o lono maliu mana whaatari tonu i nai tātou ia ma tātou le toi ola fo i men tātou ola mai ai ia ola uia le whaapopotu ne mana malo le mana tufani le lisi lea o le nei le kalatia ia le whai mai kalatia le lima oi loa tino fo i ngā lue ngā le tino o mea whape nei o le mule lua, o le whaitaanga, o le amioleanga, o le mata itu, o le ifo itu pua, o le whaitonga fiti whaataula itu, o le wheitangai, o le whemisai, o le losi vale, o le lotoa, o le whina vale, o le whewaiwai inga, o maasenga, o le mataua, whasio tangata, o le onanga, o le poula, ma mea whapena. Now, you go through this list, kako umaya, there's somewhere in there you will find yourself. Sounds why. Ele ya sisi wa e me ang sala umakaku no ngai ya kaku me ngai kungu ngai un wa fia ya pe sao. You know? Le feitanga, le famisa. Losi vale le skimi mga fo le me Ela le hok ko. Ole sa o tonga le ka ko ke kala ngoi o le mea nga whaiere lo fatu no ke viso mo kako wa se upu lava se wha lango kako so kako le leima so kako wa mioko ia I filme but that's not to say that's not a license to sin. All I'm suggesting is the reality is in one way or another we sin. Lai whawhekai I le aku pe whai mai pau whawhekai I le atua I le mea nga whai ke riso o ma whai anga maa ngalo mea ia o ke whai ia le kalatia e lima umalo lisi la o miuleanga le tino so lo malisi male lisinga o le fuoleanga e whaai ulawa whai mea polo we are talking about le saukonga I whai ulawa mea polo against such thing there is no law. What is that? Freedom. Saulotonga saukonga pe whai so erauta ke fiu ke alofa e kere ang sala o kere lo fai kere ang sala o ovalo lo koma o lalo lo nga malu and that I think o salo tonga moni nga pe o mera ve mai faftai I le tua o fasa o loko tato ale ke I le rombang lavanga e o musufa fe mai awole awaile pulelang sala ya te uto tamai for sin shall not be master over you. We're talking about freedom from sin. Toteng sala aile mastalang sala before aile faula inga kako that was our master ale me kara polunga tatu lang sala ai bole ko polunga kako lang sala o lewa polunga tatu a kerisu o fai tatu ma au o polunga when we every time we call Christ Lord, that's what picture there that ole menga ngai containing nga ole we are his slaves and many times lis kimang fai la utala kakwa il mago kala sifa
o le si pepelo fai so o nga ka ko mo le tu ole when we call him Lord. Every time we say Lord and we do whatever per kala Yesu, why you call me Lord and you do not do what I say? Ole wingalanga kala, he tell us what to do. Why? Because he is our Lord. And what are we to him? We are his slaves. Alanga la ka ke sala. If me kala e pengo fa sango e pasta ele se la sengenga yang sala nga fe me kala polo e fa awa e on tato ang sala se tu poi pela lo futuno mai polo o ngi fa pena a fe mai le apostolo o Ioane mai se au fa na we o te tu sia tu nei me ya te o to ina ne ianga sala o to nongo winga la o fa upunga e dua ne ana e kudi do ar koinga Kerisiano fo nga ne fa pe mai ya yang sala ku fa manga lo fo de ku yang sala koinga men de kudi do ar koinga fa ipu de kau o le fa la ide o le lo fo if someone fa pe si mana tu fa pe o nga le ke ngo mai ski siang mai se e fa manga lo ka ko de ku yang sala fa manga no kako dia na si do la po de hale wingo ngam o le fa ilonga mua nga pasta o kanga ka ele I fa ina le nga la una dan sa ole la ola lang sala po le ar ko nga o langa la o lai o ka o menga ka o mai ai ele I fa o ina ko sa fa o ina lo e ke fefe e ke musu e ke ko yang sala menga le fe mai vai o le kusio nga Kerisiano I kusi ia loma ia Paulo I Kerisiano I loma ameka le ona fa na o tu sia tu nei mea ia te uto amela ina ne yang sala uto longo inga ele fi manga o yang sala le uli sadly fa mai lo la ia pe afa I fo yang sala se tasi o mai lo la ia o ia te tatou le fautua I lumo le tama o Yesu Keriso le o le a mi uton longo inga manga le yang o ke fi manga o ia o ngi ko ang sala. And any parent and any Christian ile nganga nang fu ka ko le natura fo ka ke muso yang sala mo yo ai afa pe ki wang sala sis sadly sadly yes longo ele ofai mai all possibility. We're still living in sin. O pengo vatu nga mawalan lo lava le levo e filter po la lang sala e ka fe me fenkan ko sikula fung of course e fenka asa Yesu wa kile nga makwa e fenka sa Yesu lift really high le pa ola fe me kala Yesu o asola if I paraphrase se longa kelo mo mal finge fa kwa mo lo se longa fasio kika ka fa kwa fasio ka aso ju ve mai lova aya lustfully you commit adultery lo wika lo loco you already murder him. So it's mengang fe meka lauso I o ai la sao o fa fela nga sao si o le akaranga e tau te lo ai le ai o si ala but Jesus. Yeah, but again mere sao no I pasta na lifia Yesu media le ai lo me si sao you know and this is le mele fa ya ko Yesu it's just me ko ke sao Yes. o le mele le ka fa ya ko Yesu le me le fa ya mi ko ngorga ele ai ma si sao except through me. Yes. Mele ngaringa lifia Yesu le mele ik zie le fie le Yesu le ma si so la wuri sao Yeah. you know be o ma le ma si sao but Jesus is just saying through me you will get it because for you if you mango manga ia kala le romane fitu le family Paulo fa Paulus fulu for if I do what I do not want. Now and this is the language of a Christian. For my Paulo, English translation for my if I do what I hate. You know, Christians will sin, but they don't like it. A non-Christian will sin, but they like it. They enjoy it. Yeah, this is really wingalo kala Paulo.
we are go for my spirit is still fighting against it. You know. Yes. They don't know. But again, as I said, you know, only classification listen. Kasi kili. If follow the mail. If you may look at go. People are long for Jesus. You know, or feeling quiet, sweet maka. Yes, I wish you familiar. Kika Lord can't give you. You know, yeah. Come on, you came up for Kaika. Yes. You know, on mga yun nga tatute loa ile kusin kak feita wina neng feka Sione ile tatute loa ile lava ole grace ole tua yes ole gospel le amai Yesu I makua I offensive lava ile tangata self-righteous offensive le au kausikula fongo offensive kangaka laemanatu they can gain their salvation through good works ile va pela kia if for your good works but o kangaka la fa moi la performance e win ele favor le tu ademaka nothing good in me so going me voile we Peol Talafaiso Atatu, we are forgiven sinners. That's the difference. We are sinners, but we are forgiven. But there are other sinners. Lele lolang, ele ifa mangaloina. Tatola o Kerisiano, wa uma ona fa mangalo ele tu tato tangata sala wa uma na fa mangaloina ele tu peole ole ese singa ngala fa Kerisiano wa uyo kile yang sala wa pelo le Kerisiano fa me kara kuspai me fa bia fa me stasi wala sa tato ang sala ya o pelo fa me va pengas ngak fa doi aluma ia ke mi shunga de ke ko mo ko el me kala Ioane ele tato le pumon bia ko fa penga skako kala tato tele yang sal o nga fa fengovie anyone that says that it is a Kerisiano yeah pero o ka ko la valia ia la fitanga ngor ka ko nga ole me o uma fa Yesu mo tato nem fa nga mo ka ko la fikanga otherwise yeah eu vou pegar minha que me foi vai e com a minha funga para me ser na consumo funga au ngale tua com a minha funga de família mas eu com que fam singo fora au ngale tua ia ele não é sala ia se o de singa ka ma o de fa pe ya o pi ko ka ma no nga fa pe le ang sala wa nga isi o ka fe ko e mon menga mai de se me to ke for ku danga o ngara nem le au e va bo ma ko foi patron bene no fe ko wai ka baba juli le isi ka la un ia ole masau ia makauki engalo I kakaria e fifo ia ole foi como ele disse não ole lofa foi ole tua la e ola ia you know ele ese mea nan pe ia nga ola kaka loku ongole lofa ole tu ole fifia foi e ola foi ongole lofa ole ku ele songa le lei ele songa pa ia masonga ole lofa foi ole ku e ola you know so
ia mai ska so le o pe o ese sa o lava le o spring va pele o ese o ngale o ma o ma ese anga ia o le lo fa le ko le o makako kasi ole le me pasta o lava le lo o kuspa ia no ole lava le lo kuspa ia o lo iloa o lo iloa ngai o Agasala. When you know the Bible, then you know you're a sinner, and you know so mea uma yo ka ua pensang asus ka kai kawali ali le mea ngale fulinga mai wale Agasala wa koko wale ole falinga nga ole lo mea ka mai ele me le failo ale tu pero kala ula vele faiso God is so mean with wisdom and his gifts. Ole makoi ai ua le tua ilanga poto malanga tamai. Te yona lau kala. Ele avele kua sea kamai ska fafia kamai. Ele avele kua poto stangata elevi ia ele tua. Ava pesu e sanga vi inga. Karua neva kiriti. Me vangaka ka vai skaka. Olang fa ilunga. Decree ole master doctorate le amle a karangome kwale mafo ya le suffice o nga fa avail to spaia. Why? Because God is withholding that knowledge from him, because God knows ele me ngalu ole onga su fans su followers instead of my followers and my fans, you know, things like that. Ai ulinga fa fa fe au fo o le langona ina le fe au o ia fo yo le ska Agasala em fenga kupule lo fa ka loko. Yes. You know, because if you're going through some stuff lo langangi and then you have to understand people in the church are also going through some stuff. You know, don't come here and be like someone. And that's humble us. You know, that's humble us. You know, let's humble ourselves and say, I am also zina. Pauale melea, onga ua ko fia ka ili loko. A ole lofa ku ngo ole ku. E ku kusai lau susunga maka ka loko. You know. You know, ole lofa ku la esi yang ole lofa ku nganga e fo ile le ifie yo ya e fa penga vo no e fa pe si me e fa ya ele e fo si me fa ola yo ole lofa ku ngare me haria kasi. And that's what our past sins do to us. Menga akakoang sala maleolanga kwaza ko le fa tatu e fa mawala lo e tatu lutu on fa pengi ka ke makoi pa ia isa ongoa mama makoi kinga kasi ono kinga ka famsingo kui kama I moli maude you know ole leva yo ka mo fa yo loka inga I loka ka fo ia kama yo langa. You know, every time ka ke lo fo sa moa ia e pe akul mako inga loka ai kere me ore kelo ka kala fai I ga ka mako wa inga loka o ngava so ko you know ai ara sa fai inga ua o la kai mi o li wo ka maka sa ko ko e fa manga ko pe le ko ya ka ika le me anga ka fai amen. You know, au mai la kan ka le loko e fa penga o lo wa ma fo fa fa fe ma fa manga ku mai le ko e ke fa pera u ma fa pera you know au mai kan ka o nga vo le o mai le loko e fa manga ku mai pera me it's not to you. You know, it's God's timing. Before you nga ifa along kawe, you know, I want le saruga ko what if le alu fai nga saure you fai fe au pe ora you is lang, you know what I'm saying? Manu sini le wa ni mai fu atania mai fu ni ya file le pusalo toka ole mai yang sana ia e o kaulale o me uma le tua
po fia lava ia de ngai sala vo ka karongo ia ne fo ua na mati de fo ni ai fisini na longa dua ka ko ona se tawi o le Agasala e tu sai ma de tu spai o le ale tawi o le Agasala e kusai ma sia o ngar kuspai ia o ngare pe si le fia le pastor Efeso Silvia Paulo ia wa de fa pe ona se ka i wa ka me kuspai ia podale ka mi morka ka sala podale me ka podale sala ia se wa de ale ve me Paulo le otio le tongi le o le Agasala le oti o le oti Mole ro mai ono pe 623 ia wa le oti o tongi le o le Agasala ale o la fa va o le me foi le mai le tua lo tato o Yesu Christ. and it's really important to ka ko panel ni ka ko platform we ka o kere ka ko me le context it's really important to know the context of the middle because Paul is talking about false teaching o le Agasala nga le kalango i po le mele o le o se o le kula fongo e o la ka then live mai Paulo le Agasala la nga e o That's right. you know because of the context now or the chapter 6 Paul is teaching against false teaching those who believe that the law or kausinga or kula fongo e o la mai Paulo le ai ne me ko nga ngai fio o ko you know Gole Tatu fa tai le tai mi e uri tatu yele lo tu no le li ai tatu tu ai tu e tai mi sala e lu male tu na Agasala o tanga fa siuti na Agasala tanga fa siuti ko mi ma ka wai ma pe ole ai nga ho ile nga ai ole fa tai tele na ile tu ile ilona lo fa tu no o tātou mawaile o tātou manuia wa na fa pe nei e o mel nei taimi o se am moti o na fio ki uma io ele se o eu a pe la inga nga o nia ia nga le ve uma me fio ki anga va penga o fai hangi uka ko ki it vem kwaia pesa neve me ia Isaia ia Agasala Talanoa le tua mai o autoa mioleanga po autoa Agasala o faile ma papuni ile va auto ma le tua ma auto tua mai o autoa Agasala foi o alo ese ai ona fonga Kusala that's the truth about eleva kusala por feringa fole kakoia la ia le winga nga o kako Agasala lang fi ele aule tua ise Agasala le me kara ise o ko wa mioleanga o fai ma pa puni ile va automolo tua o le fi fa longo mai foi le tua ia uko onga o auto Agasala the consequence of sins le ki kilo ka koi le tau ele tua le Agasala ia ave mai Paulo o le oti ia anka ko longa me mai ala makanga ngalanga o mele oti onga o le Agasala o le ulua i Agasala pele fe mai ia Paulo ia loma mai fa pele va onga o mai ia le oti le Agasala tangata to tasi fa penga fe onga o mai le ola il tangata to tasi le akamufo which is o Yesu o ingala o le kau le tua le Agasala o le oti ile tino fa penga fe le oti fa le o kauinga o le Agasala Pea pe ko kikilo il tuspa ia toa lava o lava ai le au telenga le mele le tawia le tua i le Agasala o le ali ai o le
o le tono lana whaamisinonga. And Pioleka ke whakfuile pe le context la le chapter 6 o le whinaunga kanga kai e whaolainga ma whaasauinga i le kula whongo ua ke e ngai ke riso ua le ka lia i ke riso, you know, o le mea kongua la le ngā e makua au ke ngaka o le le ka lia o ke riso le sa kako kalango ngai le se ngo kako e hui lava inga o kako se mo kako nga sana peitai o kako fa lango ma kako kalia ke riso e fa ola inga kako o le me le kalango in maka upo o mo kwa le kalia ke riso you know mo kwa ke e ngan kala le ke riso le ai se ke riso e le i maliu ke riso e le ko ku ke riso you know o le kalangoa mega kana i le tula fono i whaola i ngai ma le nai wha koe polo o le unga la le mea ngā ke enga o ke riso o le oti o le kauinanga kauinga o le Agasala o le pe a whaide ke e ia Yesu ai a wha pe o ki sango i e le ke o la koe ngaki look fifi e ari pasa wa le uko sa o me na yo ki wa ke ofisi ni meses wa o le uka ko ki kilo i ka ofisi ni sa i ke e ia Yesu yo le kauina le oki fa fela iska ka ye le oki o la le o ti le manuia e ke ofisi ni meses e fa pe mai ya por mat fo de kako i kurango ye wa nga o le usa ngi sa ngora kom manatu fo i fa ya sa o ai context o le mene ko kanu mai ai o kanga ka mo ko ke ya o nga le fa ka kula fongo ana o lai ya ke usa sa ngo fu si na kulanga de siku ya no nga na le lo tfiera o tia ke biso fai de finga nga lo ina te wo isi si le il da tumta o pol fa pe mai ia ole ai pa sho kanga mo e ngi kai mi ale le fiok ele o ka ko ho le ka ko kalango ia o esta tu tala i le mele on ole taimi le il fa u pula ho le e fai ore kala risco ala winga oki o ngeri salmo ela ma fa na ka fa penga ai ole le ai de lo ala fa ka ri si salmo ki salmo se fa mo pelo so la le manatuna ngai ka usa mo mai to pato ho ile che mo fesilingia ta to ne fia fi ile mele ole o fa pe le tau te o le lo fortuno le temine ala pa si tangata ala le o fioti ai le yo le lo fortuno le ta tu wa ta tu manuia le temine ole Agasala tangata le pe o le na te fati no le mele temine o le taimila o le fio mo le li o le taimila na mo wele mo tanga be a fai ele mo wele salmo ya ma me ro o kango ia sio na va ela ia le i la funga ma okia kuspa ia pela o me ka ko va ai el tawela sala le oti pe vo la makanga lava ya kama eva me nga wala nga o me le oti eva ele ia i faala tanga soteriologically ole menga ngalenga o ki Yesu o le kauinga o kako Agasala so le okila Yesu walava mo atato Agasala le anga ole pe o kalama pe sa kastile Efeso ole tua onga e pa ia mami tonu ele fa iviranga maka ile Agasala he punished sin and as he punished sin instead of kako he punished it ia Keriso wa fa penga fa siotia Yesu e konge ka konsa wa fa penga
ele I ka konsala ele o Yesu wa ele simela o ke fu Yesu ele sanga sala nga ia ele sanga sala ala o ti ona o tatu wang sala pe o suya inga voile le ka o ka mai le propitiation ia male imputation imputation of righteousness and sin so that menga o ke ia Yesu onga o tatu wang sala fai masui tūlanga fai masui tūlanga o le kauila ngā le atua ia tātou ang sala o le oki inga oki kanga ka ele ia sala e o fular fasio kanga ka le ngau e Sione fafela lai fasio ki ka ele oki o le oki o e ma kako uma masu se ang sala masu se kanga sala e usala mo o le oki ngā le ngau ki Yesu an au piaf e mali o tala mali le ka vai kwa ai mo iar kala le o nga povo e sa u fa longo I le daunga le o le e launga le fe au le launga I le fa manuanga ma le ma meo le miracles miracle foi le sa fa Yesu I le palapala fa me fe angu palapala nga ngi ma ko ka waso ale mariera le fingor kala le fisia na femeno le fisia mayuko le la wo mo ka ko le wo ye le fa mongyanga le palpala ai le ya ka ko fa wo Yesu o se la uma de Ode, lá você parou no au marga ko poka la o dango le play ya kule ne la un arve fe o va pensar Gua esse fa wila esa wai pe foi au si ke mi ma foi mi pe se ia si fa penga la cosca e ma esse mai por me esse mai olha se o fe kala pe ke con ka le mi loa kole le mi ya la kuieti ai se ai tai le tu en sala Pengo fa con la finge le kakano Kerisiano va Kerisiano sala e no ka ka opposition na la finge ma fo ia o man me ka sala ia kurang va pena ka ko kakano la finge ko ia ni se ko ila nga mai me ka ia ko fa wa na ia ale le ka ko fa ma o ki le ia ka ko va nga de o ka opposition ka u ko e Kerisiano ia le ka ko ia fo ia pras ko ma ko ia pena si di murmuri dia ya okay do ai po se ka di for fini dia anga de ka firma na mai ka komano lo burnia fias tasio mea pas ile kaltia nga yung e mai awane fase na auto ele ulangia le atua mala yan awa ole mea elulu windal tangata ole mea lavalea e selseleina mai e ia ya ula ya pe ase ala vai taile tulang sala memo mora nga i kale tulang sala onga e manu ma lo fale atua ilan tangata on memo ia mana tua tatou mala maka ele faia tatou ina ia tatou ang sala o mera ngai le one of the things e kale tulang sala onga fo e lo fale tulang tangata ai ang sala ka ele se choice le tua ele is an option pe on fa ko e fa ke la vakala mea ia onga e ngingi ia le va nga la tele male si o mianga le faltanga o mela i kaile tua ile ang sala onga ang sala lang kangaka it's tau ona fa sala ile ang sala ia pelanga maliwa Yesu o ngai ngalo ke o ia ka mai mea fu ngai fai inga o umanga maliwa Yesu e mai e tau ila vale tua asia leanga fu ia mi o tonu le tua o me mo wala ngai ia tato mantu e ala ngai kale ko ile ang sala leanga o le tua e pa ia I think
salamo e lima na fai mai ia fai upo e lima va pia e le tutu yo luma o e fa mawalulunga o e ino mai ua e ino ya ila to uma o e fai a mi o leanga o fai mai fo e salamo e lima su fu kas fai upo e fiku mai for the Lord is righteous longo winga e alanga ita pe ino le atua ileanga sala leanga o ia ele ngata e pa ia o nga ia e a mi o tonu o mea la whawhea ngai male nā tura atua le atua whameka kuspa ia o ia o le a mi o tonu o le anga sala le a mi o tonu o ia o le alofa o le anga sala le alofa o ia e pa ia o le anga sala le pa ia o ia whameka la Yesu o ia le anga malu male le to maulalo o le anga sala le anga malu po le wha mawalunga mea penga o le anga on the kindness o le sala le unkind so o mea umala vai fa ngai male natura o le tu o le fa maongi le sala o le tu fa maongi ya no fofolanga so o mela ngai kai le tu le sala and plus the la mangi o le me kala le tu o kuspa ia God hates sin so o le me tele tu le sala ia e fa o le sala fa le ngai na lan tanga o le sala you know e a vese tato mai ate ia pe o se len fa con na me kara se tanto le tu o auto wa mi le anga o fai ma va puni le va auto o alo se no fonga ele fa longo mai auto but you in iniquities have made a separation between you and your God. Yes. And your sins have hidden his face from you so that he does not hear. Again, we look at the context to the melia. Sila Isaiah o le kalangoa Isaiah kaimi o le kaimi o kafeanga. O puyo kaimi o le kafeanga o kaimi o koifo imi o le kafeanga. You know, o le ale anga sala ka alngu o le ko. Mo hawe se mo le ko. You know, mo ko hawe se o ese o le ko ka po i le ko o ka o fai ko po mo ko hawe se nga ka mo le tu. Anga sala nga le fa mai le ka ka la ye yu puya isa ya because o le mafo anga nga le ese le ko ave fa pule le si. Ave mo le fa pule pa pernia. O nga o mo ko ale ko mga ko se si le ko. You know, nera fe me ne ko o ko wa mi nga ko le ko fi fa longo ko ya you know ya na di ke ku na sa o le foi o le tu foi ala tu ti lo ko la tu le melen sa no imta afani ile ba le tu mo na nu o le ang sala silina i taile tu ya Israel o le i foi tu po o le fua o le tua iona tangata ai fa pena fo le tatou o man fa tawina tatou le tua i le toto Yesu Kristo fua tele le tua ya tatou pe tatou tu faia le angsa amen Oya amen tole ya porque esse si ile a consigliare non cor e kare tu lang sa aje io no e fa fe ngai ma luna na tua io lon mamalu ia ngatenga e fa le ngai na lan tanga fai mal fa mo ia le mama pa ia ya lui se yar ngaka eli ko ilo ai ngaka le tu eta po eli ko e sei me anga I kanga so ava pera o renga fio mai Yesu e maliu onga ga ko ava mai ia le tua ele kalia ga ka me anga sa o Yesu o le me ke nga me but again we have to look at the context de ko kalango I take everything else in consideration ele sisio ka ko ele yang sa ele sisio ka ko ele le kalango lavangi kala I me ia o mo ko ese ale ko e kangaka o ese me wo ia
Now, it's different from us. Ole ra ka ku ke ka po I ui lava. Me ye yo ka ku fa le kongu mo ka ku le atoto. Ole la ka ku ke ka po I. Ma au nei le li. You know. Yeah. Aku le wa. Fai u ka ko fiafi. Ya ko fa ka mi lo ku ka ko lau si dia ko no pe ko se ko ko fa ali se manga foi posesi ya ele I fa ngor ka ko fa moi wa o ka ko foi le o mo ko ngode le ka di fo le si tonu si non ko le sa si bien fo to O ka ri ya ko. ya Lo wala ba yene. to ya salo basta ya o ki ka kongo le o makua I manino le matore mai ia fiafi Kerisiano male yang sa ya na la fo kwa madu fo no lo mai tu sai fo mai to manatu le ia fiafi ba u le nga o le momoni to le nga fa ftai tu so fa fa nga to ina le ia fiafi tu sai mal tato por kalami masani ma lo fa so ia anga le tu ma foi pele poto male mai to sunga ma to ina wale for ina fo ina le vai to ina la fionga pa ia de tu ia me se la mande faso atu tatu fo pa anga ma wo ia tatu Kerisiano wa pe yo le sianga tu ranga tatu por kalame anga fo mo tatu Kerisiano lo fa no mai pe fa yo fa no mai ia Me ka wanga ba ya la o sa nga be a fa. Que ele vai por cara minha mo mo Kerisiano ya ele lei ya mo de fina nga fa sta yo ne ya o titariton ya ole ton nga o le Talanoa le Uso le nei fiaf ya tatu atu ile tu tatu tu fego I fo le verso fo ya fa o pelo tatu po kana ia fa manu tele le tu lo loto le ia fiafi so I fo mai manuia men